guhishwa kwe no mu byo yabajijwe no mu byo twari twaketse yabazwa, bimwe byabaye byo, ibindi ntibyaba byo. Biravugwa ko uyu mushumba agomba gutwerera amatora. Amatora agiye kuzaba i Burundi, Pentekote mugomba gutangamo amahera cyangwa se amafaranga. Uyu mushumba agomba gucinya inkoro. Sinzi mu Kirundi uko babyita, mu Kirundi sinzi uko, mu Kinyarwanda bavuga gucinya inkoro, ariko mu Kirundi ninza kuribona ndaribabwira. Uyu mushumba agomba guca bugufi, akubaha inzego, akumvira inzego, manda y'ikabandanya. Cyangwa ya opozisiyo CNDD-FDD ikaba ari iyiha kuyobora Pentekote. Kandi uyu mushumba afite ijambo, ngira ngo rwose benshi murabizi ko avuga ari kwijyana rwose, kandi ni n'icyabwenge buriya mu bapasitoro mufite. Uyu mupasitoro ni icyabwenge, ndi gusubiriyemo ni icyabwenge. Yagira kabiri kuri uriya mupasiteri nanone w'Imwaro, umuhisi watashye, ngira ngo yitwa, nawe ntabwo riri kuza, ariko ngira ngo niwe mupasiteri wabashije kubaka eglise nziza ijyanye n'icyerekezo Imwaro, ahantu iterambere ritaranagera, habaye ibikorwa remezo byiza bihambaye. Yari umunyamwuka, ari umuhanuzi, yarerekwaga. Ntabwo urumva rero umuntu ufite amavuta nk'ayo. Uyu mupasitoro rero w'Ubujumbura we ntabwo aba mu mwemu yo kwerekwa no kurota no kuvugishwa. Oya, ni umunyepolitike, ni umunyabwenge n'icyabwenge ku rundi rwego njye nabasha kukubwira. Hano muri iki kiganiro rero turakubwira ibyavuzwe, ibyaganiriweho, ibyo yasabwe, nawe ibyo yasabye. Ariko ahanini we se waranasaba iki? Ahanini ahubwo nibo basaba kimwe. Rero n'akanya nkaka nagira ngo nkumenyeshe cyangwa se nkubwire ko umushumba mukuru w'itorero Pentecoste du Burundi ari muri negosiyasiyo n'ibiganiro n'abadede, kandi nibyo ari gushyigikira ingoma y'abadede, kandi nibyo ibyo nta nicyo nabirwanya, ahubwo acunge neza mu byo asinya, mu byo yemera, mu byo yemeza. Uyu mushumba ejo itorero ritagwa mu manga cyangwa rigahinduka iryamamaza CNDD-FDD, ryari kwamamaza Kristo. Kuko muri Pentekote zose zari zisigaye, mu butumwa bwaturutse muri Suwede bugafata Kongo bukaza mu Rwanda, abanyarwanda ntibabwumve, bukajya i Burundi bukabona kugaruka mu Rwanda, nabo bakabwemera, bukajya Tanzania, bukagenda bugakwiragira Zambia, Mozambique, za Malawi, Ubugande, Kongo, Tanzania. Ngira ngo rero Pentecoste Sepebu niyo yaba yari isigaranye umwimerere naturere carte y'ibintu byiza. Amasengesho y'u Burundi arahumura, arakora. Sasa rero ubwo no mu kiganiro nk'iki tuba turi kwamagana. Yesu yaravuze ngo ibya Kayizari mu biharire Kayizari, iby'Imana mu bihe Imana. Ntabwo rero bikwiye ko umushumba ari wese kuganira na perezida ntacyo bitwaye, kugendana n'abayobozi ntacyo bitwaye, kubana n'abaminisita ntacyo bitwaye, ariko mu biganiro mugirana, mu magambo, mu busabe no mu gusabwa, uramenye udatanga itorero mu maboko ya Sekibi, mu maboko y'umwana. Nk'uko twabibabwiye rero ngo tuzabaha amakuru. Tugushimiye gukora subscribe. Imana iguhe umugisha kwiyicano Imbabazi TV gatatu. Ese bimeze gute rero? Ngira ngo amakuru aturuka ibwina, documentation ntabwo yatindanye umushumba wa Pentecote of Burundi cyangwa di Burundi, misiyoni ya Bujumbura. Uyu mupasitoro w'inshuti na Generali Neva Ndayishimiye, ubwo byavugwaga ko yaba yajyanwe n'urwego rw'iperereza rw'i Burundi, uyu mupasiteri negosiyasiyo, ikiganiro kirambuye, bivugwa ko dore ibintu bitatu nakita nko kumusambisha. Ntawe nifurije kujya muri documentation, n'abariyo Uwiteka bakureyo, ni akaga, ni agahinda, ni inkuru mbi. Nta muntu nakwifuriza rero kuhaboneka cyangwa kuhagaragara, ahubwo urumva
ibintu bibi cyane. Mu by'ukuri rero urumva hariya ni ahantu ugera bigahinduka mu bwenge no mu mubiri bigahinduka. Aka kanya rero ndagira ngo tuve ido n'ido cyangwa se twinjire ku muzingo, tumene umuceri cyangwa tumene amagi, kimwe muri ibyo uko ubyumva. 5 kuri 5 karibu. Umushumba rero, umuyobozi mukuru wa misiyoni ya Bujumbura, byavuzwe kandi bikagaragazwa ko yaba yajyanwe n'urwego rw'iperereza, kuko i Burundi biteguye amatora. Batabizi, Burundi bari kwitegura amatora, bari kumuhita mukuru wa misiyoni ya Bujumbura, nyuma y'uko bivuzwe ko urwego rw'iperereza rwamutwaye rukamufata rukamujyana muri documentation y'akabazwa, cyangwa se hakabaho ibiganiro hagati yabo. Ubundi mu busanzwe uhamagawe n'ubuyobozi bakakujyanye muri ofisi, ariko iyo umuntu bamuhamagaye bakamujyana mu rwego rw'iperereza, kumva wafashwe n'iperereza, kenshi na kenshi haba hari ibintu usabwa gusobanura, cyangwa se bari bukubwire gusinya, cyangwa se kwemeza, cyangwa se mutari guhuza, kuko iperereza ntirigaragara cyane mu itangazamakuru. Nyuma rero y'uko uyu mutama, umushumba mukuru wa misiyoni ya Bujumbura, bivuzwe ko yajyanwe n'urwego rw'iperereza gusambishwa, ngira ngo iyo nkuru njye nigeze nyikoraho, ariko hari n'abandi bayikozeho, kuko nanjye ntabwo naba gutabariza pasitori umushumba wabo mu masengesho menshi, mu mamisiyoni yose no mu bubwiriza bwose. Ngira ngo ahanini ni mu nzira nk'izo zo kuba abantu basengera abashumba babo, bagasengera itorero ry'Imana cyangwa se ishengero. Harimo igihe rero tubivuga abantu bakabihuza na politiki, abandi bakabihuza n'inyungu zabo, no muri komenti bakabyandika bagaragaza ko ibyo bintu atari byo, bitanabaho. Ariko nta nduru ivugira ubusa ku musozi, ntabwo bishoboka, nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Ngira ngo rero mu gusambira, nubwo atashobora kwambara umupira w'ishyaka cyangwa se w'umugambwe cyangwa w'umuhari w'abadede, ngo yambare nyine inkona, ariko agomba kuba umwe mu bantu bagomba kubishyigikira no kubyitabira no kubibamo no kubikangurira abandi. Kameme, of course, birumvikana nk'umuntu uri mu gihugu, bariya nibo nanone batwaye, uretse ko narabibabwiye, nyakubahwa generali Neva Evariste Ndayishimiye ntuziyamamaze. Ubwo butumwa Imana yarabumaye, ntuziyamamaze. I love you, nta kibazo dufitanye rwose, nta n'impamvu n'imwe, ariko ntuziyamamaze, uzarebe undi muntu ugusimbura. Nge rero mbaye ndurwanya abadede cyangwa hari izindi mpamvu, nakababwiye ngo ishyaka ry'abadede Imana ntibyemera, ntibishaka. Oya, si bwo butumwa. Ubutumwa ni uko Neva we yakishakira iyindi mirimo yikorera, ariko agaha babishoboye kabisa, babishoboye, bashobora gufasha abarundi mukabona igitoro, mukabona imvaruganda, abarundi ntimugwe mu ntambara, abarundi ntimugomeze kuba mu ruhirahiro no mu rujurajiro no mu rungabangaba, mu buryo nyine nawe ntiwamenya Uburundi ahantu buri kuva cyangwa aho buri kujya. Reka da, perezida ntabwo akwiye kuvuga ngo urwanga rumurenge, avuga amene ku mutwe, avuga asarara umutwe. Afite igipolisi, afite igisirikare, afite amafaranga, afite amategeko, afite ingingo zimurengera, ubutegetsi buri mu biganza bye. Abantu bacukura amabuye cyangwa se ubutare, abo bantu bafite izihe mbaraga zihigamisha perezida? Ubwo ariko nubwo ntambikiriye, ndaje ngaruke ku nkuru yari inzanye. Abantu bashinzwe kwinjiza igitoro n'abakidandaza bafite izihe mbaraga zishobora kuruta iza perezida? Abantu bashinzwe kwinjiza imvaruganda, ifumbire, abo bantu bafite imbaraga zihe ziruta iza perezida? Aba rero basabye ko umushumba azabashyigikira, koko nabo bahagaritse kudeta yari kugirirwa, bahagaritse kudeta. Abadede, uyu mushumba yajyanye amahera menshi
kudeta irahagarara, byari byatutumbye byakomeye byacitsemo ibice byayangaye, uyu mushumba aritambika aca bugufi ahuza n'Evariste Ndayishimiye amukiza izo mbwa, reka nzitimbwa kuko umuntu wese usenya itorero kamemu n'imbwa rwose, kiri kuryubaka ariko urisenya n'imbwa. Hama rero aba bashakaga gutera kudeta Pentecoste y'u Burundi, abo bantu mu kiganiro kirambuye n'umushumba n'urwego rwa documentation bagiranye, nakumenyesha ko aba nibo abadede bagomba gushyira ku ruhande, kandi n'ubundi ni abadede. Aba bashakaga kopoza kugira ngo bayobore Pentecoste ni abadede, harimo n'imbonerakure. Noneho rero uyu mushumba ko yitambitse ibintu bikamubera byiza, ubwo se urumva nyuma yo gufata ingoma igakomera n'umurimo w'Imana ugakomera, nta bindi rero bo bamusaba n'ijwi n'amafaranga, n'ijwi n'amafaranga. Abapentekote b'i Burundi mugiye gutura amashikanwa, isogi na nyiragasogereza, kandi bizajya guhinyanyurwa namwe mwarushye. Ndabikubariye, bazajya kubihinyanyura ibintu by'amashikanwa n'ibigiracumu, namwe mwiyishya kuya. Koko abadede bakeneye amafaranga menshi mu kwiyamamaza, bakeneye amahera menshi. N'umurundi wari umurundi, nta murundi utazaterera amafaranga. Nawe ndikubwiye hakiri kare, nta kinyamakuru tubisomyeho, ariko biri kugaragara. Nawe niba urebura nabibona, niba utari impumyi kandi uri n'impumyi, sorry, ntabwo abantu bose bazareba, nta nubwo abantu bose bazumva, nta nubwo abantu bose bazihumuriza ngo bumve ibihumura cyangwa ibinuka, nta nubwo abantu bose bazemera ubuhanuzi butarasohora, muzajya mubwemera bwasohoye. Buno rero umushumba aracyabayoboye, ariko abe maso hatazagira n'abamushyira muri gereza, abe maso batazanamuroga. Kandi ibi bintu nyine yagiye gusinya, Imana ibane nawe. Ibi biri kugenda byinjira kuvanga idini, ibi bintu yasinyiye byo kuvanga idini na leta, ibi bintu by'abantu bashatse guhirika cyangwa se gutembagaza Pentecoste, n'ubundi bari muri CNDD-FDD. Aba bantu bacengera uku, birukanka uku, kandi bo bajyana ibiturire bihagije, uretse ko n'abandi nabo barayajyana. S'il vous plaît, abadede barahaririye amafaranga menshi. Ngira ngo rero kuba Pentecoste yarindirwa umutekano n'abadede, Pasiteri ukayobora, wo mu Nyakabiga akayobora, Kinama akayobora, mu Ngagara akayobora, Kibitoki akayobora, Mutanga Nord akayobora, ku Musaga Kinanira de akayobora. Ngira ngo izi Pentecoste z'ububwiriza kugira ngo zibe zifite imikorere myiza, hejuru nyine hajyayo abavuga rikijyana bakabasabira, Bikira Mariya udusabira. N'umushumba amaze iminsi abasabira ibwami. Warabimenye se cyangwa ni ubwa mbere ubyumvise? Ntabwo mbizi niba inkuru yarakugezeho cyangwa itaranakugezeho, ariko simbizi. Ariko umwanya nk'uyu, kandi umwanzi ntabwo ari abadede, ariko Satani we ntabwo agaragara nka shitani. Abadede bahanganye no kusagasira ishyaka ry'abadede ridatembagazwa cyangwa rikagira ikibazo. Aha n'umushumba ahanganye no kuba itorero ryaba rimeze neza nta kibazo rifite. Byose rero turabikeneye, guverinoma ibikenewe, idini rikenewe, ariko Kayizari, Uwiteka. Ngira ngo rero mu bintu baba barasinye umushumba ahamagazwa cyangwa asabwa, ni uko bazamurinda gukorerwa kudeta, ariko nawe bakamusaba mu mafaranga akitanga, no mu matora akitanga, ndetse no kuba umwe nko mu rwego rw'iperereza. Pentecote y'u Burundi, namwe mugomba gufata inzira imwe y'ibintu byose ko bigomba gushyigikira. Ngira ngo ububwiriza na za misiyoni
ngira ngo n'ibindi bikorwa byose bya pentekoste bikora ariko ahanini bizamura CNDD-FDD. Yego, mugabo rero ntabwo navuga ngo byivange, ahubwo nibikorane ariko bitandukanye. Duhumurije abantu rero, nta gikuba cyacitse, nta n'indi mpamvu yindi. Niba umuntu ahamagajwe n'ibiganiro bo bari gutegura, ahubwo se mwe muri gusenga, muri kwiyiriza ubusa, akaba wamuririmbye. Mukwiye gusenga kugira mutazasengera. Ngira ngo rero mu mwanya nk'uyu tugushimiye gukora subscribe kuri iyi channel Imbabazi TV 3. Uwiteka abaha umugisha. Ciao ciao. Shalom shalom.